Kaseng Jantia Students Union kawen kiseng bayai beteng dawa penken ria ya ke entry tax gate balawan bo da Sorkar Assam hasnong Khanduli badru dang shen hakajinge khi pakalapan long hajawai rengkat bat kipat ba kasnong Khanduli UDC ke West Jante Hills ulapan por banle ya ke badan kam hapo shitayo kumta namar bam urlong kajing kular hene kasni ka GSM kala thmulet penken ria hi ke tax gate nasnong Khanduli kani kajing thmu ke GSM kala pulam no namar shwaban poi ha Khanduli kala sha pakhang nanti no hakibor district ke West Jante Hills bala donlang nadu ki pulet bat ki magistrate hadien baka GSM kamyo lat shu ban jam shakmat kala mi shaka thmak tien hapadeng ki dukhot GSM bat ki bor district kumta hakajing ekran ki bor district kila pentikna shaki dukhot jangka GSM ba hakalai tarik ubanai banwan ki ar menteri rangba ana Assam at Meghalaya kin sawan ha Khanduli ban ekran ya kani ke entry tax gate kumjuru halor ka kam penbetpur Islam JSM Churab Delang JSM Churab Delang JSM Islam JSM Islam JSM Kendriya Mardor Kendriya Mardor Kendriya Mardor Kendriya Mardor Churab Delang Churab Delang Assam government down Assam government down Assam government down KC down KC down KC down KC down Islam JSM Islam JSM Islam JSM Islam JSM Chirop Dilang Chirop Dilang Kendriya Mardor Kendriya Mardor Kendriya Mardor Khanduli 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 Kam hantu kim keren da ketua don Assam don Meghalaya kamen I ka kam ketua di Jaka jungi Khanduli wong kam ketua di Jaka jungi hatu kam Jakarta bagalong Jakarta boong kam dei banga thau ni kadi kai betia keren gitu hantu kata kebijakan dia kajian ya kata just a little bit sir habade ka kam awri awra prashnong maki bali pada ke Assam police kade want pulang tu Yes that's right Prashnong bali pada ke force ng Assam ke government Assam ke Himla walay ay to lok ke bas tenak hadu menta ke ipat kalong kalong ke bas tenak hadu menta kalong ba hamjai snap hamjai kata ba wa buram belat ni kata adai kata hamya jai ko menu wan asam te la kam dia ngiru nakaliang dia ngi persang kami video dia bes ni yang kuat hanya dan banyak dia yang kuat agravate yang kuat apa niat dia tentang ha nak cakap lah if the government the people of Meghalaya let's go together because we are not making any problem it is being discussed at a higher solution. You want to chase out the Assam police who are doing duty there now or what? You just tell me. We want them to be in their own territory. You explain us, then only we will support you. You go and tell them to we have to know to see the solution what happened to them. In order to get support by the Meghalaya police and Meghalaya district administration, we have to explain us what is your purpose of going If you want to chase out the Assam police from there, then there will be a big altercation between the Assam police and Surabaya. Don't kita kasih them don't. Yang ini syok ni. dia ong meeting ngirong ong ba kay gibing ikran la wan yang si MR lu kade banung saya kemat sunong kemat kinang kesa mati Direct contact. Kata kalau lakukan DC wong kumdo ong Jakarta ngin khot table banikran watlen so trai kajile ka jong pi bade kajing man pi jong pi khot ini kan iba pimburong nakadaw ba yo kata information kan bandon kata lai tarik tu maulu tu kan ya kai ka jing ya ki kai bu lai pen bet because tu kasni bawan cha office jong niru piawan lang bat ki apa tu ye senang Lada kinong yalam majis kini district administration police department tip ki woto Khanduli the issue sanat di Lembaga Council the tip che woto hapo Khanduli to hap to Meghalaya kinagaling di district nagaling district administration ile cha gi ubo ga That's the one point. You say. You like, ayo,
yang ini pikir dia apa yu asam wan hati ban hapo ke jaka jongi pimkhang yang ini pede nang ni ke jaka pikhang anam dong pikhang ikam ga senjata sedang movement next ni hadis ke diari kado cita cha kanduli stai atau bo ceket ke Assam peman ke ceket bean dan ke ceket ko man percaya ka erti sencar yang ga jela Meghalaya ko bo apur Assam yang ga Senong kanduli kam ratib langwara orang hab ko ga area untuk area ko ya kajaput kita dah te ya gani ga kam ikam ga sen dah hiari ebi semua mulai pihak pra ni produk pedam ya kita ga ceket nai dah wa ka sarkar da bo tengo na ga ko por da ongo ya i wa urumu fika henry yo imam kat opte i na galeng sen ni da hiari da mana poi ha ga Senong Namdong, tidak yang ki magistrate, but ki polis posi, te daya kelam daya kanagi, te adente man daya porom man kana, te mi kita kejingnya kelam wa i kam keseng, te iga i ya ka kular wa kat kam ka jing ong naga office yung deputy commissioner wa kali tarik, lani lamto ahli tarik dah ni tiaw dong wan, dong ya cem ki arliang ki chief minister. Teto Chief Minister yang Meghalaya, baru Chief Minister yang ke Assam, kau ya kelam no, ya kita ga ceket kau emtai, but harga juga por le, ya kelam langgi, haji untuk wa ukur Assam yang ke Meghalaya wa ke Assam, lembaga regional committee kau ada kita set up ada sarkar,แต่harga juga por yo le ya kelam wa Chairman yang ke regional committee wada ongu wa ya gani kam di dalai sekmat ya cha ai katukan ipo na te daw ikam geseng daga jing ya borom kliang bat daga jing kermen chani ai sarkar wa uyang i katukan ipo hapo ni tiaw yang ni blai bai dia ke sarkar le go to imo to mo ka kam ke jing klam bat ke jing khana le ke jing wan ra ki ya i ke jing pin sakhet dal da wom to KAC te sausi wong wa perdi ke jing temu yong i hadin gi jing ki go per da chimi ke senjam go her lai pentra lai pendu pendam go be krat i tek Assam Force hanre go sausi wong wa ne kaliang yong ki district administration tingkat bagi force yong ki Meghalaya da pensenge gi i hai tai hapo chnong kham hapo chnong namdong da ka lukti gi i te hanre da perchang hi wa yatur itia hanre da mi no ke jing kelam wa nakaliang kamu ang presiden tu nakaliang yang gini nakaliang yang district administration nakaliang police department da pentip kici wa hakalay terik yung ni benai wan daw emno kajingi chem RGCM kerpang dimenta wiyatai thir ya kani ka jinge yung pajba ku em heti po chnong khanduli ti kamu dep kelam che wala kani kalay terik nakaliang yung gini CM arngut la demwan gi la demye gi we garai remove la ne ukendria ya ketika entry tax get dite kejingnya ki umem yu khang umem yu penduk pendam umem yu ka luti hanrei kejingnya ki wajar hanrei lane khang luti pi hanrei kenmo wachisen arsin ye pi khang luti hanrei dang em gapor mulai turi demir disenya mulai penpra ya ketika entry tax get ko em hitai lada ke sarkar maaf ko lada ke sarkar umeng go ye ketika entry tax get keteto ke insurance ka assurance ko kwa wi chakso